Assalomu alaykum, barodaron Qandonobodtun, zinda va sarbuland bo'shing. Bugun gapim bo'sha. Holi hozir ma dar mana bog'i farhangi farog'ati ba nomi Mit Ali Sheri Navoiy dar anja yada mahsulotlar kishovarzi faqat ay shahri Vahdат ovardagan. Xotirason mekinam ki ay ruzi 9 sentyabr to hozir mana je yarmarkai мардуми шаҳри Ваҳдат кишовардони шаҳри Ваҳдат омадагаанд. дар инҷо мо оҷа фурӯшотҳои маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ дар инҷо намоишгоҳ ҳастанд. мо ҳозир шумо ба амтон медурем ҳама ёро майда навор карда ба сами шумо мерасонем. ман инҷо мардуми шаҳри Ваҳдат пештар бе овози буланд шавад. ҳамин мардуми шаҳри Ваҳдат тавақтирошия тубая кошу асбобҳои мусиқӣ боман инҷода модар ресторан мисол шаҳрдегу қалима қати ду кашдеста мисол маскан гуфтеса ман эҷи охна рош таблаку чун сохтагия то ман эҷа модарои шаҳри Ваҳдат штати наздики ман эҷада ҳоҷиҷо ман ҳоҷиҷо салому алайкум буро ман эҷада истода бо мисол омада вай кестам ҳунарҳои мардуми шаҳри Ваҳдат эҷоҷиён ҳамаш эҷо маҳсулотое ки аз шаҳри Ваҳдат дакараган мана бонувошон чӣ кардем картавол духтагиам муборак шавад мана ҳунарҳои мардуми чӣ гуфтани ҳастед барои мардуми сарбуланди шаҳр ягон чӣ биен барои мухлисо шаҳри Ваҳдат айноми шаҳри Ваҳдат ба шаҳри Душанбе гуфтани ҳастед ки биёд тамошо кунам марҳамат биёд тамошо кунам тӯли як ҳафта мешавад ки шаҳри Ваҳдат ҳамаи дастовардҳои ҳунарҳои мардумӣ ҳамаи дастовардҳои хоҷагӣ инчунин маҳсулоти фурӯши хуби маҳсулотҳои хоҷагӣ тӯли як ҳафта шуд кишоварзӣ бо нархи тамоман арзон як-ду маротиба аз нархи бозор арзон ба фурӯш бароварда шудааст. мардуми зиёд дар инҷо ҳар рӯз харидорӣ менамоянд. аз маҳсули ҳунарҳои мардум ҳунармандои шаҳри Ваҳдат дидан мекунанд хурсанд мешаванд. мо хурсандем ки бо шаҳри зебои Ваҳдат худа як бор дига маърифӣ мекунед намоишгоҳ аҳсан хоҳарим очаи эраҷон эраҷ салому алайкум туи эраҷ химо гузарондага эраҷ ошномад ман эҷа фарҳанги миллат нақшу нигор сон модаро чӣ духтаизанд рафида меган иша болои чойник рафида мисол барои чӣ токёи гулдузи токёи вақти барои токёи мегуфтем айра шерокбори кас айна сабатои барои гуларусо ина барои пайпок меган пайпок барои кӯдак рафтан меган биё мана барои кӯдако чӣ кадам барои кӯдако чун месозанд намоишгоҳи маркази кӯдакон ҳамсои шаҳри Ваҳдат мебошад. марҳамат сокинони азиз фарзандонро ба марказҳои мо фиристонем. мо ҳунарҳои бофандагӣ гузандагӣ мураббоӣ мухазбоӣ ҳама тамоми ҳунарҳои миллӣ ки бевосита чӣ каде ки тестҳои миллат медиҳанд мо эҳёгari ҳамин ҳунарҳо ҳастем. худи шаҳри Ваҳдат худи шаҳри Ваҳдат бале маркази кӯдакон ҳунарҳо назди раисати маош мо дар як ҷои наздик ҳастем ҳам онҷоя меёбанд. марҳамат мутунам биед ҳамсарони шумо биёяд пенниҳои шумо васвомон биёяд бале биёям ҳунар чизе ҳаст ки ҳеҷ вақт ягон кас намедида утилон тангара метавонад дида меравад лекин ҳунарро касе намедида барам гуфтаки аз ҳунар кӯш ки аз ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ бале ҳоли шумо ҳунарманд шудагиен то ҳамин ҳунари шумо шуморо шинохтаи мардум кард. саломат бошед шумо намешинохтам як боби бухарад лекин шумо тамоми ҷаҳон шуд фақат пайғамбари хушанҷо бошед насиҳат бошед. ина лухтак меган кукла меган шайкак мегуфтанд мана дӯстуроҷон инҷа ҳаман дипломое ки гирифтагиам ба фикр мен инҷа чемпионои шаҳри Ваҳдат ту спортсменҳои шаҳри Ваҳдат гирифтагиам. мана инҷа чӣ мегӯянд анамира дӯзандаҳо мо мардум ку анамира қарамадӯзӣ мегӯем
Karamaduzî میگن. او خیلی می‌کنه. Karamaduzî imsol ay. ayçan pora O maydak breşi ama breşko میگیرن و میکنن. من اینجا bu خیلی bu شیو من وای کردن ya. Tojikiston bana dedi. Fikir bunlar kardın Tojikiston bana اینجا da parçam bana خریطه Tojikiston dedi. بهترین اینا رو همشه هنرمندای شهر وحدت کردگیان. هم تنه کار میروبون. جوروبوفی من اینجا دارم. خیلی همین مو گفتگی نه اینجا شهر وحدت. آخه چی وحدت است؟ آدمای وحدت تو یاد چی وحدت؟ چی؟ یکی ناسی بداشون. نقشه خب من اینجا دارم هستم. انا اینجا گوش کن. من اینجا جای ورزشگرایی کی؟ من ورزشگر من های UFC هم داره؟ UFC هستم. چیه؟ LFC. من اگر فخری میاد من موضوعای قندی بابوش من موضوعای من ای خدمت وطن همون معلوم پیشوای ملت است دوست وحدت من اینجا دستاوردهای چمپیونای تاجیکستان با از وحدت شما من اینجا بولشتا هنر های مردمی میبازم باید ادبی کردن میشه یک چیزی دیگه‌اش میگم اما شیرینه جانم میگی که اصل پروری انا که جوی اصل پروری جوی شیرین با مزه انا سالار دیگه زنبور ماد السلام علیکم بس تنیس شما مسئول شما مشکل کان بور شیرینه کان شیرین به تنیس زنبور را چون میبرن اصل راست ساعت که نکنی کان نباشه اصل نمیگوید اصل نباشه ما کان نبود من اینجا خب بوینه هنرهای مردمی سبا گفت حاجی جون ما دیگه چی مطلب همین لولا بولیش تکی لولا بولی در طور کتای بابامون ما میمونم خیرمونم کتایی کرده و میکنم لولا بولیش تو من دیدی لولا بولیش تو تاکسری میگن تاکسری من برای چوینیکو خوشروش بوده برای چوینیکو گل خوریش قطی من یک خاک هنرهای مردمی شهر وحدت من پامیدو فیزلو گودری باقلاجون شفتالو من شفتالو همین دیگه کافون میشه بکن شفتالو کو بیا پیشتر بکن چه کافون کنیم نه که همون شفتالو هم قدیمه خودمون بوده دیدی بهترین بخیره میگه خب بکن بخشیده پولش بده سرو کن خواهی که برای کو بیو تسخره کنیم ما شهر وحدت ما تاجیکستان و این شهر وحدت هم ما وحدت من نشناسیم مازش هم بنیاد خوب هزار رحمت نه همین شفتالوی تاجیکی اساسی اینا میخواد که میقبی هم خیلی دو کافون نشوا اگه باید اونا که مزه داده سخن چشمه شما باید بودن یک بوده تمام کنم ما در پیش کامر ناز کد پورشان انا جورا انگورو نون نبین کلچه کلون چی های بیاد اینجا در صورت ما جیوه شتون نشون رفتیم بازو نبینیم من ای خیلی چک میگیم که اصلا خیلی میکنم ارزوکو چگندک ارزو نه فقیری برقی ایره فقیری چی میگه غلطک قطی میکنن که میپیچونن چی میگه با غلطک قطی کنن میکنن بله وایش میگم اومدن کلمه من کلمه رو نگاه کن کلمه میگیم که چپوتی انا کلچه کلون عیز خوندستان کلچه کلون عروسی من اینجا خیلی خلاصه حاجی جان تمام محصولات های کشاورزی و هنرهای مردمی و ای خورد و خوراک و ای پولیزی و ای چو من در نمایشگاه یک هفته شید خدا آن ملت را سربری داد
نبوش دادستان خوش ما میریم اونجا در بازم بازی اونجا در تماشا میکنیم. خدا نگهبان آمد با ما باشه.